Arefo yema munyina akwaba na yemfa momre NYANSAPO kasamfo nyesu NYANSAPO na waje so de amame seye sane madwemba ekwan so sabre from mantem anyway anlo ena yaba bidwi na won mafahye aye friend say homototo ye to so adusia enti homototo za eno eneli wom de ahyehye so COVID-19 eba ye ntinfi ya bese ni nsani wonu nya anre eni na wei ene bredi kan ya COVID-19 ba ya wonu di na ese de to so adusia eni enyasem ketwa kra ewo anlo stita wo hwe se de amamre amani etwagu a nkwasem ni edi adanse se oh my Ghana tribes ni nyina from obia ewo ne dia eso anipa na anofo a eneye won mu togbesire a wotoso miensa won na eye won mu manhene a won mu edi sa afenye yenko na yenhwe abakwasem kakra mfa ngu kwam a abra ya sha sie NYANSAPO wode ana wode asem ni nyina eni se se wo hwe nipa ye from se anlo anase wo mo mote anlo a na se enkuro awodo a eka ho bie anlo some aflao clickball dozi wita avi wenyi ni nyina eye yenuanom anwonafo a wonmo ka ewe kasa wonmo enkuro no bi enono na abakwasem echirem a eye osuo bi ena etwa wonmo ntamwo wonmo nimuno ena afiye voter ensuo no na eno stretch akokusi Atlantic Ocean a ekwa eba enye asem ketwa yewramu na yahwe nipa ye from se timemfo a ye from se anlo na wonmo ka kasa ye friend se ewa originally no ye beka se wonmo Africa Yoruba town no ewo Republic of Benin eho ena wonu fira o migrate ya o ne mu a mo de aba beduru ahayi na se wo hwe abakwasem no na akọ anim na wo ka Yoruba fo no wono mo eye ewe ena afiyi wono mo ekuro ba akọ friend said dia ken eye aja ketu ni nyina ekeke kasa enkuro no na abakwasem echirema 16th century enumu ena wonmo ehweye se ne ombedi emre so na afei wonmo ada wonmo ni no mo de afri aba tadu enu wo eastern side of the river and as in so your friend say mumu epoye efemu na enu achi no wonmu twa asuo a your friend say mumu no ena wonmo ba ye ebetena asuo na no ekoko so the bank of eye mumu ehonmo na omo ba betena ye na ena say wonmo ebesete ye betena sia kura na your friend say nuaza ho ehonmo ena wonmo ebo asoko womo nima eba bedu ene the present day from you can say ketu na you say 1600 mu 1600 ena abakwasema make esiye sabre se nuano mo hwa anlo traditional won traditional council no won panyini pa ye friend say eye togbesare wono otoso miensa wona dwumadi nankasa bebia yedi no wodi nani achima woduru ase ya won se chiye esisi so a edom asrafo ne aposifo etwa no ho ahia wo mode no ebeyi na miguso a won mamba kwasem no yedi tudwa so we togbesare a wono eye opanyina nani afiye pa won popular udi won mu enimu a enye asemketwa na eneye so we no sie na yachichechiche mu a anlokro no obia ne die obia ne mpanyfo edimu nanso wo mu nyina ene kambo mu a neyi wono mba beduru ya meka se wo mu twa asu a ne efe ne se mono a wono mo eba betena asuo no ekokọ so ewo hono a wono mo hya asese wo mu edi wono mu edwumadie na no sie wono no echire abusuafo ohene no ena ohye emfifi a wo ofra kente ni de ni kente na se de ni aye ni nuanom anwonafo wono mo amamre no ne amane no wono mo sha atade wa ase ta na obo fra ntoma ne de aguso wono ena na atade sha ase ni fufu a obi nso ahye fitaa pa a odi ni nchen pe no wono ene togbesere a wotoso emiensa ano traditional council no wono mo epanyimpa wada ano eno no afi me nkoi no sie people na echire yi no ena wono mo eba ya wono beti kura na se on beti kura friend se anlo a wono mo kura na omo ne ben ho pa ena ye friend se dobuawo eno eni kuro a na bebeka se womo ne no ebo fipam ewo ehonomo sabe se ohwe medie na sia
ena yiwe ya yede abakwasem a efa anlo people ho no eno nso yede etudwa ede amamo no echiyi won ma kandifo bi etese amega onya enne ne wo faase a ne efe ne se sere wonum ena wo bo modern na ohene a na wono nso ewo kura friends se tado enti sere no etui a wonum ena wo ba tado hono na wone ne papa wonum ebe chechire saa kura friends se tado hono ma wonum ede etena ya abakwasem ekonanima echirima emprempre no saa bre na anche ena ohene a na ono nso ewo nosie saa bre ahwefo wababa betena se togo sere a wotoso miensa ha wona watena se akente no edi nkrasen bus bi edededemu ene ade bi danenim saa a ne na esisisi so ha wonie afi na mfonyini atwa abayi pa ahwene egunukom bi so danensa de eyi niti a wo bayi nso eye gamanche ena wayi niti a mo se wonmo aye fufu fita edi na nyimu a wonmo so amamre no Kentucky teko suru a wono etoso mienu gamanche no amamre ne amane no mu so twagu a yehu se wonmo so eniema bi ene ade a eja ene ade fium a wonmo so adoma ene ade di animu yenkoi na yensanko yechi na yenkohwe anlo wonmo abakwasem a yeguso a yekeka ede emamona afọ mama yenhwe de ekoso kakrai abra ni taki suru a wotoso ni gamanche wone no domo mu be mu yenhwe kakra na yebetoa abakwasem na efa anlo hu na mam abusafo enti enono a ene kruwa eni wa hakra Kentucky teko suru a wotoso mienu sebonse na chia mepuma na di kan na trankunya yebeka nsa abrempon a uba Asante memu asede ye kan ye de no wonom so ene wo mu di animu no enkran fofufu fita na ya na omuta eyo edi epia enya asem 20 Kentucky suru a wono etoso mienu wono ene na wo hyemfimfin na de ntoma efra no no eyifufu enu tuntum ena nyenye ahaban egu nkomo ewo hono ma wode aboa nwoma nso na ayeche a ehye no ewo ye wusi obi nso ahye batakari ayese akotade a wono nso edi nanima ni nyina amamre ene amane ni bi ene ededie ewe yenko anlo abakwasam no na yento aso yenko animu enti early stage no na ohene a friend ne se king of notie wona na notie oye wohene ene na henie ni ese ebeye kama pa ema wudi ahenie na nanso ekire yie no no ena wohene ba kwa ye friend se king agakwale wono ena 17th century no mu no we achaye pa wo hyase a abakwasem chiremu a odi ye nuanom anwonfo ye ni achese na henie no eye kenka bia woka eno ano no odi ope ena wo ye ohye enom ene ade ene ya ene ade a wo de hye ye nuanom anwonfo bi ni titiru ena ma enam so ema wonmu etu edifiri ho no no eno nti ye nam so ema wonmu etu ema wonmu tete ya fi no tie wonma ema wonmo eba be pie mu esu afren se voter na nafo anase ne poye fm eno ena wonmu enya ne fa ba bia ne afren se dabwawo ni nyina mu no wo keka wonmu bomu ema akire no no wonmo betiti enkuro bi eti se Togo Klekpo Avi Fenyi Afifi Zozi Mafi Agavi Tavie Togyo Tanyigbe ni nyina eye enkuro akodo a enam so a wonmu tete ye no no wonmu etimi ebe chechire ye ewo ehonoma na enye asem ketra ewo ehonoma na saa enkuro ya wudo ya mabobo boso nyina no no ni nyina enam saa ye no so ena ema eku a na wono ye fense gafe amega onye ne hene ene ne wo faase wonmo ene wo mbo modena wonmo chechire ye ayofo se ban kranfo na ena wonmu edi so a mato santena wonmo ebe dwumadi na se a ene enya asem ketra kranfo de wonmo de ban
alofo ebeto wo mo de aba na afi kwufo nso edi won mo edi ebaye na ne pompon so no ebeduru ho na ebechi mo de Asante kotoko hene krobra irifie ampasachi kotoko wono nso ne de a ode koye no yebema mo husanse abakwasem kiremu a yebeka no ho asem de a kiremu a togwesere otoso miensa no Anu state ankasa no no won mo ene Asante ewo ayonkofa eno de edu won ma eno nso ho abakwasem eda hon ma yebeka na yede a kiremu enti yanko echi no no won beti kura ne friend say clickball eno Wita wonu free onya group onu ekuwa ne fense onya wonu mu ekuo no wonu mo so ebaaye ebete sa ekuo na satem na onya party wonu mu afiri mu de aba ene kura fense ATTV ehonu mo na wonu so aba beduru medical kaje se wonu mo ntamtete ye no no echeche ekuo togo sere ni teku wonu toso mienu wonu na waba betena senkran hene sa media otia pakan mu yi eye kwawu man hene ninsi anamu aye friend se na nana kwasi opoku hita wono na obesi kwawu man hene na namu ewo na dwumadi ya ebeyi nanka ewo seda sebre oku amwa Japan wotoso mienu a oye kwawu man hene vice president of the Eastern Regional House of Chiefs na onomumu etimi ede eba nanso wa ama teutu mu ntino wotu ni mpabo akese ne neche ede ahye nana kwasi opoku hita woye kwawu twafo hene wono na eneyi woyi no se womra na omesi na nti wono na wote apakema ye unse abaywa kama kora etinenimu medical ka say present day of ATTV eno na eku fense onya party wono mo eba ya wono mo ebe betena ye echechire ya machejim se echie no wono beti krofufra ye fense kita pagbibo na afiyi ne kura no alo bebia ene yegine yi na unya wono mo declare no mo kan wo eye anwona kasemu nyamia melo afidike yeye megali nunyi ni nyina no de kopoto kasema wase my limbs are shrinking I can't go no further as it chene say wono mo ebeduru eye anu ho no wo so wo manante abre omuntini enkobiemu a wono mfe ene ade nyina ye wono mo ya zaata na ese ken agokwele wadi wono mani ye pa wo ye o madwe se wono betu na wono mo aba wono mo eni te abusua eno no nana kwasi opoku hweta kwawutwafo hene wono besi eye oku amwa na nem ewo hono eti menemo kase yesa ko anlo abakwasem no satem ne kuo ba konso fense sere party na wono mo so aba betiti nkro bi fense avifenyi zozi mafe eno nso no opanyina ono ba afifi wono na obe tete sa nkro ya na eye sere wono mo so party eno no ewo ehono na sa sere party yi no na ese kozi wensi sere wono na obo modern na afi ni wo fa obechichiri kro yi no oba no obeka ne ho ewo hono na wo nyina eba ebetena ye ewo alo hono eno na wono hwe ya nkura wodro nyina menemo kasa yi wo mdo wo mukropon no eye alo eno eye capital ene ye kanse anuga eno no nkura wodro bi a eka ho alo anyako siva kozi aklavi atiavi asadame fiazo esiame atitiko akokwe ene nkuro awdo ani nyina eka ho bie na wono ebo modena wono ebe chichiriye ewo ehono enu nti no na esese ye kasa ye ka alo ho abakwasema kakra ye di ebesi ewo hono no na yato aso ewo hono no momfa nche se bibi wono na ye nya ne ya momfa nche pass Tami se wusha ne na esi okrowe ene obrawe no maso Otumfuo Osei Tutu wono na wo bayi Asante kotoko
enti said ya mede etu manim no krobia yerefie ampasachi kotokohene wono ena wayi ni ti afei ena ne nice okrobie no obrawe nwuma so punso Otumfuo Osei Tutu otoso mienu Asantehene wono so de ne nyamo a eye tobesere efre no se wo meboa no wono nko ena ohene betini akase sa afahye yi otubofo ba ne naso na wode anidie ebre no sere no se wo meboa na ampa opem so ede wese ede ayoyo nenne enya asem ketwa Asantehene so baaya wono so baaya se wono mbekire ne wono mo Asantehene franka no edi ahim wono mo yehu se dom ene ade a edi kan wono na yenko sentia enebe nwanwa na nwanwafo de nkom ne Asantefo de abakwasem wo pa enye asem ketwa kra opanyina wono di kanye na obedi ano ekuro no so na ye fense Togbi Abdulazar wono tosu binu afia pema hankono edio kono enwotwe mu na ne yonko pa eni Otumfuo Opokuwarea wotosu eminu na abakwasem kiremu a opanyini ye fense Togbi Abdulazar wotosu binu woto ananam ewonse edo no saatema Asantehene Otumfuo Opokuwarea ebombode ema ye disikafu eko ma ye di ekokusie no kugya no kwan na enye asem ketwa Asantehene na yiri ti a wo ba no se bohu se da bia wo ba ya no panyini bia enwra efra no na wo so ahaban ahodo bebre ena efrafra ni nyina ekire tumi ebo ohene ho ban no wona wadi kan a wono edi kan a edom enintini abrempon akuni amanhene wono nyina edi animu a wono mo eba abebo ama se yehu setepa manhene na edise atwe wampem ene wose ne hene eba ontuni entena sinti ene wono so de nemu nyam fitepa wono so ede be kan wa manhene eba ye no wono so kan ho a enye asem ketwa kra ewo ehono yenko so na yemfa abakwasem efa Asante ene anlofo yi no yemfa entitude dwa abakwasem wo no amamre mu no Asantehene wono eni obi a sabie kronto anlo awomafia odane to a ohwe na ohwe emi epeno korabia etina ye say Asante eni anlo twaka dantam wo no eni twata ketwa kra ntahera eni ehu se ehye no Asantehene ene bansade de bia yenim no oba edom abrempon wo faasenom nananom ahene nananom ene ahene manom nyina wonmu dikan na wonmo entahera yi koso na afei yi ne dia yese yi no akochem no eno su eguso na afei ntakra no eno no ahene nananom de kura no wonmo so ewo so se mu se obrempon anase wahene ba na ade di ayese jata nti eso okwabrani edi animu bia na ese eno no anansia wododo denso otesoro no kwame no ono ena eso no a wode ebe ya ohene akonwa enso ena ediso ate de de toso no ena eno nso eso okwabrane edi animu no afi yankasa na metumani na mhwema mehu se ohene ete apakamu ene se de wasi afa ne ho no enye asenketo a edom no eba ewo ehonoma Asante franka ne edika kan wasem enu ne edi ahimu no ahabammo no afi tuntum ene ewosika kokko ena afi Asante ahyenso de no eno so edamu eno eyesika kokko na enye asenketo akra ewo honoma Asantehene no ena enana ohene wafa ne ho papa so wohwe ne nsa entia eye sika kokko yede ayenka wa hyehye no afi efi ne nsa na bakon ba bi ede watch ebona edi besi na bache hono so gold bi ene edi abtoto so ikomu ade eyesika kokko ne che eyesika kokko ne ntuma anase kenti papa bi ahyeda anwene no efra no nso no sika kokko na husuo no ena edi akotene ewuma ene opem so afan huli pa ewo honma enye asem ketwa yento so na yenko yenim ewo hono so retwaka eda Asante ene anu entemwa eno no enya asem ketwa kwa eno ebe military alliance edrumre bia na akosiko ko nesi broni saatema wusu Asante so ekon no ekuduru baby na Asante entimi entwa esuo enkope akode entie nuanom alofo yi wonum ena na wonmu di Asante akagiremu na wonmu eboa Asante 1750s ni mu edibesi 18th century ni mu eno no historian Aminume wono ede atodwa no wechemi se na eye adamfo relationship wa te se eye ayonkofa eda Asante eni anu
ntema enye ne na ebeba Otumfuo esa kakra timuma yenhwe na yebetwa so na ediamam Abusua no Otumfuo enigusu a wo bana nti medical ka akire mu sese wo hwe eyetwa kan dem a na nya asempetwa kra bra Asante ene British ekasi ani ne ntokwade chinchinche ene ade wo so na alofo yi ene di Asante akagina mu a na wo mo boaye ene omudili no mo pe akonde na wo mo ede ebreye Anu state no di ka aka se wo hwe Asantehene a wo twa kan e wo no ma amufia wo mo nkoa ene a tribe by beka se ja eda wo no so ena obisua ye gina tata na de ni ko be ni nase je mo se konto konto je tra wo no e ma le fi se we bo su ene no wo no bi ni no wo no be ko sa se Otumfuo ni se ni oba dia je se ono kwa ene no ni ene a wo aman ko blo edusia e wo ono ma ene asente na man ko kwa one go be se edusia ti bien ko ni ade en kwade ni ni na asente ni name is Asante and African wo be dia asente kono ene upgrade to the man radio bebre implement fido mantem isiemu nso no Asante etra ekon ma Asante ewo enkro ni bia ekon ne mu etra ye efa ansase awdo na moma enre de ekoso kakra ewa hana ye nto aso Abusua na eno no Asantehene ena ngakra wababa be pie dwumadi na se ho enne kuruwa ni aniwa kra o afe apem adwunwotwe adusia elumnu 1865 anlo ene Asante eko apambia na yese enye asempetwa kra saatemo no na Asante and akomus no Asantehene kokudua wono ena na chese saatemo no na oye Asantehene ebra woko ekura no no ne wo faase ana saatemo nye mfisia aduonu enumpe ade efense Kofi Kakari wono ena obedi nade e wo hono eno achi no Kofi Kakari eto aso ema atwaka na eda Asante ene anwonafo meche anlo no no ekwa animu pa sword to awadada azolo eno eye de odi kan military commander na owo anlo woni Asante ekabomu a wono to a yenkofa no so tobesere wono ena mahu se woto Asantehene ena enya ababaji na konwa no ene bema sede bema si afa no hono no enye asempetwa kwa ni tekino no gamanche wono so eno no nti ahenie ena leye ekabomu nenso na no abo bi se osene Asante kotoko na osene no ene entakre huna enye asempetwa ewo eni di so ne sede Asantehene edi odo ababeka edi abomu ya abakwasema ye kan nyina no meka na me de akwa akosise Asante eni alo ewu twaka fititititita enye ene ena ebeda Sami se wohwa Asantehene ababa betena senti amamre ni amane kwanso no na ewo se yenuanom anyofo woni wonom mpanyimfo wonom ba na wo bechem se opanyine duru ye no akwa ha ne ntuma ne kama anidie ani ebu a ese fata kwaso a wode do atomman se Asantehene
yemao akwaba enye asempetwa osianemu na na akwasi opokuhweta ono kwauman ono besi na nemu ono ena ono so sesia otiwe ya enye asempetwa eti na yeguso yakua nim sambe mu mana kwa be ya ewra kofika kare na satem Yewra kofika career satem no ya Asantehene ena wode sa sword afana ye fense awadada azolo edikan no o present ye na wode ma anlofo na o se eye twaka eda anoni Asante emu ekena ewo ehonma enye asemketo ewo honmo sword no minimum ekase wobon banya a eneye eka ye nuanom anlo wonmo etete wonma mamre mpona ne ma ho ewo honma kaklaku stew of anlo eno no eda ho a enye asemketo ewo honmo samre wo muguso a wonmo ema Asantehene amo ene do akwaba se ohene waba tenase ewo honmo a amamre ekwan so ene amane ekwan so a enye asemketo se wodwe sa atwa kan ya eno ene ma Asantehene ani soye na wo ma ye nuanom anlofo asase yantam wey the vice president of Ghana, His Excellency Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wono so mmom se waba bechia Asantehene ewo honom no o ma won ma asase yantam ewu kumase anom a eno ena won betena se a wono ekekere ye a metena so ene won ye fensa anluga dodo na kanse anwanga eye anluga na ese eye twaka ebeda ayeye nuanom anlofo yi ene Asante entem Yawezo, tu forma, tu doudou, t'es pas normal le Ghana, et que je vois un diplomatique corps.
Tobio, Mamao, Tumagao, but I'm going to Mavio Kata. But always on them. The ways are doing Amiaka. Yawezo. I get it on Mania, Florida number. If I put that a fiaba. But Yan, Pototo Baza, Kakabla, Delia, Pabla, Delia. Yataba tomato, Yaba. Yato over the Yate Leo Fair, Nkudoji no, Yenami, Numatem Yazarudo, Yazarufia, Fiameco Blood, Tamu Toke, I don't know, whatever. Yajet don't come on Pogala. Anya President Arochi. Velia, Anya Amator, Fio, Vasa, Tolia, Akuda, Amovi, Umutapa, Willa, Pantilla, Public Petition, Nalava, Mawuno, Avatorema. Ava will be Galunia City, Avaca, but we are a Kamakalantina Mifio. No matter about us, a seminary like that. I catch it, let me ask you about my so what is our dog. I walk and I mean, I buy a trouble of the baby. I move a feet on the car, but you want to change your I'm a little bit Fia Gaga or Jifia. You have Otumfuo Osei Tutu. Otumfuo Osei Tutu. Second, Asantehene. I know, I be a boy who was a montrola by. You can hear the original form. You can think as a couple of one the form. Dama Babu Gakede Lukunu, Yatom, everybody. Well, Asantehene and Yatomaba. Asantehene, it's a better time. Gakede, I get any wabo. Bavaya Ovana, Medoko Vado, Nana Tayo Vado, Nita Vado, you might remember before. Kato do Lamro, Ashanti with the board. And Bogato China. Kingdom, I wrote you do not talk to Ghana. I'm kingdom. They are from kingdom, Ashanti. How much back from home? Let to go to Tonu, name yes. Fifia, whatever I'm Yamron Tower, Mongo, Iramian Tom, Professor Lapalanyao, yet the squad them. Yemia at the background, La Padama, Royal, Doctor, Police Magao, Soldier Magao, Tupalau, Fish, I'm Royal. Yawona Gaka ni bromele nyeba awo fi wonu tefe yokata ye dada na mide luka tututu pomi ele so gba mu ko mo ya de gba o do mu lo gbo ono to mo da pa o kro ko ni ma pa mo ko kro ko ni I'm moving on to Tapo. What a Tapo down. What Katakata not almost so far. That was some of the country when the cow, no, that's a
become associated with differences in political choices to an extent that has injected some unwarranted mistrust and compromised the brotherly harmony conceived by our forefathers. It cannot be our role to question the political choices people make in our modern democracy. But I'm sure we can all agree that it is patently wrong to deduce from the differences in political choices or religious beliefs the existence of any inherent animosity between our people. And it is patently wrong to allow such differences to erode confidence in our heritage and generate enmity and strife between our kith and kin. Our forefathers knew who they were and what they were doing when they forged a concrete alliance between Asante and Alo during an era dominated by intense warfare. In the past century, both Asante and Alo collaborated on many issues as the country struggled through periods of change. Asantehene dutifully created an Aloga division as an equal part of the traditional administration of Kumasi. Indeed, we have gone further to create a unique traditional system of governance which provides for every ethnic group to be represented by its own chief on an equal basis. How better can one reflect the depth of our respect for harmonious community relations? It is in this evolution that you see and experience the heart and soul of Asante and the essence of its commitments from Otumfuo Osei Tutu to this day. Asante does not go back on its word and does not renege on its commitments. Asante's strength has been built upon its fidelity to its word. So it has been over the centuries. So it is today. So it will be with the alliance entered into by my great uncles and the Alo state. Bobi War, Mama War, we do not enter the political space as traditional leaders, but you will permit me today to cast our minds back to the election of Ashanti and African. I do this most reluctantly, but with some personal feeling because of the need to clear some of the distortions that have festered and adversely affected our relations. There is no historian or political analyst who would deny that the odds were stacked against the favorite son of the Alo state, Komla, when he the National Alliance of Liberals. Bedema was CP. Even though he had fallen out with President Nkrumah and spent time in exile, his political base was that of the CP. When President Nkrumah was overthrown, the CPP was proscribed and its members banned from that. Apart from the area where he was heralded as a favorite son, in the rest of the country, the base from which he would draw his support had been removed. It was the political opposition to President Nkrumah which naturally benefited from the political process. Only politicians, not us traditional rulers, can understand and address the machinations at work then. What nobody can suggest on any evidence is that it had anything to do with Asante or any ethnic consideration for that matter. But Tomiwa, Mama will now consider why this means so much to me personally. When Komla Abibirem formed now, National Alliance of we find the man to be his right man as national chairman. The person he found to be his national chairman was no other than my own brother. Yes, my own brother, Grandma John Francis Copeland, son of the then reigning Asantehene, and I'm a
John Kobner, a distinguished lawyer, knew he was placing his future traditional prospects at risk by opting for frontline politics at the time. But he believed so much in the leadership of Bedema, he was willing to make the supreme sacrifice. Man of the Asante man, at the very heart of Menchia, be out there as the right-hand man of Afro Bedema. Indeed, there was an Asante conspiracy against him. And how does it feel for my own brother to make the sacrifice he made, only to hear the distortions that have existed to this day? Clearly, it is only fair that we begin to debunk the myths and learn to separate the machinations which drive the conduct of individual politicians from the roots of their birth or their religious orientation. By the wisdom of our forefathers, the celebration of a church appropriately provides for a period of reflection and soul-searching for the settlement and resolution of discord within families and among the people. Today, the Awomefia, chiefs, Abotuada, and queens of Ano State can set a beautiful example for our nation by extending the process of discord resolution beyond the limited family and traditional environment. You can help kickstart the process to purge ourselves of past contaminants of all types, flush out the sources of unwarranted discord, and encourage the growth of a healthier climate for public discourse and social and even political interaction. Our mafia, Asantehene thanks you for remaining true to the ideals of our forefathers. We applaud the Tobiwa, Mamagawo and elders for the loyalty and good counsel which they have served their proud state. And we thank you again and again for hospitality. As we prepare for brother to bid goodbye, I ask in the spirit of the moment to let the elegance of Otumfuo and the energy of and to the music of peace to the glory of one nation we proudly call Ghana. May we forever triumph together in the arms of great Ghana. It is as yantem and nam so ama Otumfuo ye didin e friends and lokotoko ye de to wo na minimum ka say and lofo adehira wo mu kromatimi e kasante no e ma wo mo ye amambre ne amane abra nkonwade ma koside odwira a enye asempeto e wo no Captain Smart ye nsentweni no se odi asa no semprempre ye alo ohina wogira wo ma na mu kumase aye towi SK Fuga ono ene alo traditional chief e wo no ntina se abakwasam a efa alo ene asante ho. Abuja satemi ebra edra Asantehene Otumfuo Osei Tutu a wotoso mienu dwumadi odi nanu nyam ebete ekiri no no ebra so se afedie achade a wono nso ede eba ye no no wode eba na wodo bechenti ye huse nya hene a wono no eye Asantehene ba ne hu hia no di na se kire eno no ne hu ehia no no ehu se tepaman hene wono nso ejina ho bi nana edise atwe wampem wono nso ejina ho bi sami achade ebi eyisikedwa eno bi eno mo kwa kwache Asem dawa women dawa breko dawa women dawa asem dawa women dawa no dawa do ye women dawa
Enti atwade ni bi no sesedwa ya nwen no kama ne de sikedwa emfonyini aya hyenso de aboso a egina ho de masanteman eno na yehunu se edaso ya enye asemketo a wonmo de ekoche togbe sai a otoso emiensa ewo ehonom abusiafo hiahene ena de nsa akoto togbe sai a otoso yino ano traditional council wono mpanyipa wo chia no ewo hodom atwaso achia eye ohina ofiri Togo baye ena afi ni tekiteku a wono ogamanche wono so ena okoya oko echia no ewo hodom no a very development oriented festival which to come gives the Anua State a great sense of unique identity, direction, and recognition. Togo, Mamao, da Sibre Akuo Japan, the Kwauhine, beg ye. Abusiafo asamai kese manhene wono nso ena wachiachia ahemfo no ewo eye prono so ewo no no wasi foma wo kontepa manhene nana eduse atwe wampem amanhene a wo mudi krobia efie ampase chikotoko hene echi baye no wono bi eno no Abja sa wo hwe de adru ya afei ena frontomfom twene kafo wono nso erabunsu ene ne doma wono efie santema mudi opimso achi no womu na edi agro ewo hono na se wo kan na de babunsu mensa nifa so otoso mensa mienu ewo hono ha na ofi mensa bonkum so a otoso mensa ewo hono wono ena wono de asade edinemu ne ntwene ne kagulo
Abusia Samre Samosha Asante Kotokohene Krobia Rifi Ampasechi Kotokohene no kuma pema apembeba Otumfuo Osei Tutu a wotoso minu Abibirem no Asante manyina era eno no Samre wono na mohun se wosimpiti prim a wasode na woko na wode enchia etwato de akoma togbesere a wotoso miensa one ne domo na afiyi wakra wono kra na wadane ni na odi feed medina se enne broni beka se medina aye colorful aye nyasem kutra the unlisted hobochocho za eno etoso adusia eno ena yehu ya ene akoswa opemso Otumfuo Osei Tutu a wotoso mienu wode na nyam ebeta eche maremfi se Dr. Alhaji Mahmood Bawumia ne besi nana adodan kwakufu ado enem Asantehene ono a etu ne nan titia ne mpaboa so tia ekoi Tobi Agbesi Amusu a wono toso mienu chairman of Central Planning Committee awadada of unlisted wono so ebebi Tobi Agbazo a toso miensa Dusifi Agba of Anlo wono so ebebi sa enso ena Tobi Zewu a wotoso enan Domefiaga of Anlo wono so bai Tobi nyaho tamaklo toso num wono so eba Asantehene ena ebusuafo obusua wo konanim na encha na momenhwe abro modi asa edisia ebusuafo Samre afi na krobia Asante Kotokohene woye eduru esro ho no ye nuanom Nigeria fo bia wono nso baaye na monwonsa wono nso afade kama igbi ne nkrofo mo nso chia wo so sisia na fei ana Asante Kotokohene akakuma bi na eduru no so na ono nso ebechia na wadan nani yenwuse kpepose no eye aboa wo wura mu a ne hu ye pa ne ntakra na ha ne wiase afa na nyina ne hu se bidi wo hene bia anim eka Asantehene ho wono ne aye ne ya ahene nananom wono nko a na wono ekura sa entakra yi ewo honoma enye asem ketwa abusiafo togbesere a wono wotoso miensa na yehu se wasori ejina enidie ene obrase kwaso a odisi Asante Kotokohene na afeyi odensa ede atunse waye na tu ewo honoma ade no akwasem ni ayenika ene ayenika papa ewo aloha no ma ena fompla sentrofo breyi na so se ni tie bia ye hene konde ewo se yedi animu na yekofa de brem titu NYANSAPO kasamfo ni sana na bagwem basan se obehwe atwa na so de wonya na hwe ni nyina awia ya afatoto ho na hwe quality no ene sedie ene medi akire abakwasem nya abotirechechi nsem ni sa ena de ohwe ye no na etiana yesane nyina e obadwem bakwan so ede mamo e wa hanmo ti Asantehene no Samre won wo chacha afei ena woduru ga manche so ai no so wode nsa ede abeto ensamu e wo hono e ma refi se Samre die lesi dwumadi na ene ede ba awie no na mamemfo wenhyem togbe tikpeli hudu a otoso nan president of Volta Regional House of Chiefs ono nso e baabi e won ma na enye asem 20 mpanimfo a ombedrisi occasion no e ma refi se ewe fiaga togbe agokare a wono eye king of notie e wotogo ono nso e baabi e wono na ono nyamfo Dr. Achibayawo la chef Volta Regional Minister also e baarefo yemfa munsi na yensore so e wo hanu midi ene abusua pani ousu eduomi dabi ye beto aso Miafiaga tagunya hotamba kwa atelia Yeman nashi Ashanti obafiaga Taguisawu Yeman nashi afia potio kwa kwananu Ashanti. We are privileged to witness this today.
ni ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadore sra Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabmo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye bi tontonte ye no nsane ye fa nyansapo abone ntaka na mane ye kese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de seyin ni din de obama akola wa no so pese otrimu usuma ense bratam the papa ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofindro ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya